Bir ayal erini bek kızgın dike. Üyüde kündü janjal. Akımız bu janjaldan rasa doyuptu. Neme deysen öy? Allah. Ey Allah. Muş bir öydüçü, bir əxəxinin boğunu qandaq yaxşı. Əxəxlər boğmusu deyme, öyünün içi muş tip tişli bükütü dike. Ey Allah, muş əxəxlər boğusu deyme, tılap gitmiz, yoxosu izdep gitmiz. Şunda qəməs mi, ha? Muş əxəx bu ayala qarsam, muş amraqlığım kep gitedi. Nemi degen bəxtlik, ha? Ey Allah. Nем қылмыз әнді? Бика отағыч телевизор осым көрей. Diqqət. Anlanla, anlamadım demənla. Əgər də uyunladılar, üç köyüb getsə. Ya ki kranınladın suyu qıtsa, bir saatlıq erinlanın vəzifəsini atqırdığan kampaniya sizlərinin xizmətinlarda canım. Telefon numarımız ekranda görünüb durdu. 8702 şundaqla Bakıdan 702. Muşun nomer arqılıq xəbərləşinlərini sorayımız. Ay tuva, köydün ama bir saatlik əxəq deydi ki. Tuva, bir saatlik əxəq boldu gene. Xudayım tuva. Zıvan çıxıb baxsam qana qıldı, ha? Ya mı xoşuladın bu yatmı? Ay ladna, была не была, zıvan çıxıb baxay. Hazır. Yetüşki, vakit yetüşki. Alo, assalamu alaikum. Bir saatlik əxəqini əvdədğan siz mi? Hə? Yox, iştim olmadı. Hə? Buldu, qaran köngülüm yerim. Hə? Yox, normalna. Meningçe qaran. Muş yeni жылны біл отырып қаршы алдыған, мұңшыдыған, сырдышыдыған бірлі әр кіші етішмей батыды одаңа. Мақұл, әвдемсіз? Бопты, қош. Әвдедіған болды. Юқтайма, я Allah, titrеп кет барман ғой, Бетшіні бір әқақ білен тұрып, бір саатлық әқақны ваше көмеп мәге. Юқтайма. Geldi. Hazır. Kırın. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Ben Tursun Serik. Çay içme kıyınık. Kaşının ornuğa yayma terik. Ben bir saatka sizin erinizin hizmetine atkuruş için geldim. Ben sizin çakatkan. Kıyını kırın. Hazır. Hoş, meni de sizge qandaq yardım gerek. Nemi talep kılındı? Sizni körüp deydiğen sözümü unut kaldım. Kurinli koju ket. Koju yaxşı. Bilemsiz. Qaran, al menin erim bağı. 2 yıl boldu gastray baytır bolup işligil ketkeli qaran. Özüm yok, pulum yok apıl ketdi. Moştaqım əxəqlər boldu gena. Allah. Bunu öyləni kör atamsız. Seremcan. Tipç. Yaxşı ki. Çaylık. Hey! Bunu çayını nemiş koymadın, ha? Bunu çayının tuzu kamı. Onu nemiş koymadın. Bunu nemiş koymadın, ha? Deydiğin, nastoyaşı erkiş gerek bu odudu da. Ha, düşendim. Ya Allah Xudayım, bismillah. Uzan var. Kayakip kaldı mı? Sizin düşendim. Siz degendek əxəxinin xizmeti əsli 25 bin tenge. Bir saati. 25 mi?
Бірақ сіздек güzel ayalға 15 мың теңге oldu. Рахмет. 15 мың теңге дедіңіз ма? Мана 15 мың теңге. Так. Asmınında ay bulup, piyalında çay bulup, köründün ya köründün, közü gül çırayı bulup, hey hey melek, gül melek. İşini başlagan mı bu? Так. Aygül, Raygül, sana ver Tursun. İtanımda senin. Мен үшін ерім сәні вәр, тұрсын діметті. Мен үшін ерім, ай калампай, бұй езләңгі. Оштақ дәтті. Маң аштақ яқыды дәвірің оштақ. Paypas. Çay tayama. Çay? Ha. Қандақ çay? Әткен çay mı, ısın çay mı, кофе mı? Ne перебивай меня, понял? Atken çay. Әткен çay? Ой, hazır. Құдайым. Paypas. Действительно Paypas kesende. Pult ne? Pult? Ha. Әғақ болса пульт жоқ, пульт жоқ, әғақ жоқ. Пульт мен шәтті бейді қараңа асылыңызды мекен. Ой, маны ғой пульт. Мана? Так. Балланың сауық қанда қуатты? Немде ват сізді ұла каникулды ғой. Не перебивай меня, я говорила, ты сказал. Каникул доса, кітап оқымаш керек ма? Жадвал етілмаш керек ма? Нем болдыңыз ұла студент, үшінші курс ұшып, Не перебивай меня, я говорила, ты сказал, понял? Я не люблю такие шутки. Қызықлығай бұл. Қанда қотын сен, а? Әні боп мен? Бұл үйге ері ішіп келіп, бір телевизор көрі, ятай жұтсаң пульт жоқ, чай жұтсаң чай жоқ, тамақ айтсаң тамақ жоқ. Что за безобразие? Не нервируй меня, понял? Ман, кухняға кірді, гаж-гуж делай, исчезни от моих глаз. Неме? Кухняға? Мен кухня кіріп тамақ қылмам, ұятсыз. Алқынымды алмықып егіз, көтірмәді гәлдерін қаны, қаратығы мен кухня кіріп тамақ қыл дегенде. Сән шу, ұчақта ұруқ, зылва бойлық, бір қыз едің. Hazır şu, sen bunun turun ulan, bunun alqandı almağın ama teqi? Ой, сәз селитрін нұрғын қошу әткен тұрпан кауыл болса. Sen bunun alqанға мәз, құшақын патмайса. Почему? Все, разговор кончил. Ұятсыз, сен şu полышып кеткен редиска. Қаратығы, мені семізді атқынды. Конечно, 6 балын тоғдым. Мен семіз болмай, кім семіз болыш керек? Ұятсыз. Бабник, шиясыны қара сөздірні. Мені семізді атқынды. Ой, неме? Vaqt to'shdi. 1 soat oldu o. 15 minutdan. Ben qaytay. Hey, to'xtab turыңа. Мұншы жүрегімге тошып кеткен сөзден де болай. Тоқтап тұрыңа, енді 5 мың теңге берме. Жүрек тошып кеткен ма? Yani 1000 tane koşuydun yüreğinin hürmetine. 6 мың кетсін. Мәйлі. Мана. Алдың ма? Ай, 5 теңін еге хейлігі. Менім дедің, Мені семіз дедің ма? Мені семіз дедің ма? Агород қайпқан серіктер қамәк. Ой, сән чу сән, тұрпанға басын. Ұятсыз, Сән капуста сән. Ой, сән чу, помидор сіз Сән кеткен. болдаған хемір сән. Сән пирожки сән. Құратық сөздеріне бұл екен. Не перебивай меня, понял? Я говорила, ты сказал. Отпусти! Бұлың қызлары проса ордай мен. Шүліге екісім қыдар ой, әтмәйқа. Пушкин! Менчу, сізге кетексіз қанында қумайды осы, қанында қылғы мәсен көкіт қойма. Өз уақытыда мен не асым жалланың, не мәсім жалланың кекетігін сықып, жұлдыған жұлп болған түшендің ма? Қаратықы! Яқам тұтма. Мәккеңді, бұл сен ерің салдыр емес қо. Ой, апа, мен жоны 15 мың теңге төлеп, қырам 1 саат қалған қо. Мошыныңғы 1 саат қой, ақшы төлдің ма? Чырайдың қарғында, күнді тұрып оқыр кеткен
Dostunduk. Ne pereboğa mene ponyel. Hey! Sen üzerce bir saat için kızım neyim kıldın ha? Ya. Sen bir saat şu bir ipedin mi ha? 600 ipedin mi ha? Sen niye mesela... Oy! Kızımın gözün küket etse. Ben dedim orada gözün küket etti. Benim küket etti kızım. Bir kadar vurdun sen ha? Ben sana vurmadım bu. Karanlık mı? Ben vurmadım ben başı. Hangi deyle? Varançılığını toxtutduğuna deyme. Hey uyku ben mi donağı sat hangi deyle he? Hey hazır ben miliç çakırım ben. Nime degen kılıkı bu he? Vay ne pereboğa mene ponyel. Ne yakalıyla sıtı skazal ha? Kız kazaya говорил, ben gireyim ya. Ne? Ben şu acısı mesleğini de düşündüm ama вообще hazırla yamalak gitme okamdı bama. Oynayayım da atmanı. Вечно yamalap жүрмеш takım süzle yatlamakın süzle de gitmem. Вообще kızım diye ben acıtvalım ne çandığıma. Вообще aksızın job ama. Hey çaşaldım ha. Vay vay ketana ketana o. Beş Başı kemanla minutka 10 nege. minutka edige yedi do. Tepirmem ben. Vay Davay bana mıydı ketto. da kız diken. Davay davay. Başı kemeş bunu yüge. Bunu yüge şiki çıkıp kadem bası şu mağla. Vay onun. Ketmancık o. Hey tapma beni üstüme şöyle. Kızılançu, ket, başı kek cuma bunu yüge. Oy. Ya jigrimizde oldu Musa'nın kutlama jigrim aku dedin tatotqını. Karate ya gavariyla anas kazal. Başı ya ne люблю такие шутки, понял? Karate özürce. Benim bu katte bu. Anıval kız okşaşlık o. Kandı vakende yamalaş. Vay. Anlaş eri ketip tükende bulanın. Vay. Bizden haladeni kayıtı ödey, usap kettim. Vay. Yamalap kettin de otatı kayıtıp geldi ene. Vay ketkendiki dakansa ketmemse. Kim o bu? İçin politsiya. Polisiya? Kırın. Şu koçuk. Tak. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bizga senin semyaning osti ustidan jalbi tushyotidi. Uyning egisi sizmi? Yak. Kim o? Yamalap ketdi. Siz kim o? Ben? Ben heliqi reklamada ko'rsatgan-ku bir soatlik Hozir. Alo? Hada. Voy siz kattıngiz-ku. Milis keldi-ku. Ha? Te gavariylar bir yil yamalab ketdi? Kamaymi? Saran ekanman. Kamaymadimda. Apamniki bir yil ketdim deydi. Endi? Shu. Tak. Andaqda manda qilaylik. Отделениеге baraylik. Üstüngizden ishtirafini yazaylik. Qolgan gapni achaga berib so'zlashaylik, ha? Voy какое отделение? Я по объявлению пришел вообще. Понял? Ey, men seni o'xshashlarning talayini ko'rgan. Отделениеге mang. Ой, не перебивай меня, я говорил, она сказала. Эй, мам, дай мне. Тоқтан, инструментами олай. Кәттік. Mang. Я говорил, она... Ey, mang.